Tanasha Donna. Tanasha Donna ni umunyakenya w'umutaliyani kuko ababyeyi be umwe ari umunyakenya undi akaba ari umutaliyani. Amazina y'uyu mwari yose ni Tanasha Barbieri Donna Oketch. Yavutse kuwa 7 Nyakanga 1996. Akaba aturuka mu bwoko bw'Abaluo. Amaze kugira imyaka 11 y'amavuko yagiye muri Belgium abari hakurira agaruka muri Kenya afite imyaka 20. Gusa ubwo yari muri Belgium yize ibijyanye na tourism ndetse akajya agerageza no gukora imideli cyangwa se fashion. Tanasha Donna yakoze kuri NRG Radio yo muri Kenya ndetse ni CEO akaba na fondateur wa For Her Luxury Hair. Iyi ni company icuruza imisatsi ndetse akaba no mu video vixen kuko yagaragaye mu ndirimbo ya Alikiba yitwa Nigalimia. Gusa nyuma y'ibyo byose akora wenyine n'umunyamuziki kuko yakoze indirimbo nyinshi mwese mwamenye zirimo nka Jere, La Vie na Easy ndetse n'izindi. Tanasha uyu tuvuga avuga indimi 5 kandi azizi neza. Izo ndimi azivuga kubera yuko yagiye mu bihugu byinshi bitandukanye akanahakurira. Izo ndimi harimo Icyongereza, Igiswahili, Spanish, Dutch ndetse n'Igifaransa. Mu 2017 Donna yagiye mu rukundo n'uwitwa Hank Nick Mutuma. Gusa urukundo rwabo ntirwaje kuramba kuko nyuma y'amezi 6 yonyine bahise batandukana. Kwa 14 Gashyantare 2018 yagiye mu rukundo na Diamond Platnumz, umusitari uzwi cyane muri East Africa ndetse no muri Afrika yose. Nyuma yaho uyu mugabo atandukanye na Zari Hassan nibwo yahuye n'uyu Tanasha Donna bajya mu rukundo. Nyuma y'igihe gito kuwa 2 Ukwakira 2019 nibwo bibarutse umwana wabo w'umuhungu bamwita Nasib Junior. Uyu ni umwana akaba yaravutse ku munsi umwe ndetse w'isabukuru imwe na Diamond Platnumz. Kuwa 5 Werurwe 2020 Tanasha we ubwe abinyujije ku rubuga rwe rwa Instagram yatangaje ko amaze gutandukana na Diamond Platnumz. Ibi ni inkuru yatangaje ndetse itungura benshi. Ahita ava muri Tanzania asubira muri Kenya kwivuka iwabo. Uyu mwari Tanasha Donna afite umutungo ufite agaciro ka miliyoni 15 z'amadolari ya Amerika kuko aturuka mu muryango ukize pe. Uyu akimara kugera muri Kenya, Tanasha Donna abinyujije ku rubuga rwe rwa Instagram akomeje gushotora Diamond Platnumz asohora amafoto agaragaza ubwiza bwe. Ibi benshi babifata nk'aho ari depression yagize mu rukundo. Birababaza kenshi iyo umuntu abuze undi mu rukundo batandukanye agerageza kumwereka yuko ari we wahombye. Ibi ni ibiri gukorwa na Tanasha Donna. Abakurikira Tanasha Donna kuri Instagram murabizi. Kora subscribe kuri OGTV Show YouTube channel ubashe kubona ibyamamare runaka, ibyamamare n'abastari mukunda, amateka y'ubuzima bwabo uko babayeho. Byose ni hano kuri OGTV Show.